Ekipe ya Paris Saint-Germain ntiyigeze igira impuhwe na gato izigirira Arsenal nubwo iki gikombe yari igifite cy'umwaka ushize. Ni match yari ikomeye, match y'agapingane, match yari yahuruje abantu benshi bagiye kuyireba. Umutoza Mikel Arteta w'ikipe ya Arsenal yari yahisemo kubanza mu izamu David Raya, kuri kabiri hashyira Christian Mosquera, kuri gatatu hashyira Hincapié, umutima wa defense Gabriel Magalhaes ndetse na Saliba. Mu kibuga ashyiramo Lewis Skelly, Declan Rice, ku icumi imbere yabo ashyiraho Odegaard, uruhande rumwe yakoresheje Saka n'urundi Trossard. Luis Enrique we yari yahisemo kubanza mu izamu Safanov, kuri kabiri yashyizeho uwitwa Achraf Hakimi, gatatu Nuno Mendes, umutima wa defense yakoresheje Marquinhos na William Pacho. Hanyuma umutima imbere gato hagati yari yahisemo gushyiramo Joao Neves, ashyiramo Vitinha ndetse ashyiramo na Fabian Ruiz. Impande akoresha Desire Doué na Kvaratskhelia ndetse yatakisha Dembele. N'umukino utari woroshye, ni umukino urimo imbaraga, umukino urimo gufungana ku ikipe Arsenal idashaka kwataka cyane, umukino wari urimo kwataka cyane gukabije kwa PSG no kudaha amahoro Arsenal, kuko PSG yatatse Arsenal kuva yatsindwa igitego kugeza match irangiye. Ikipe Arsenal yagize amahirwe hakiri kare cyane ku munota wa mbere. Mu minota ya mbere ku munota wa gatandatu ihita ibona igitego cyatsinzwe na Kai Havertz kuri pass ya Leandro Trossard. Muri iyo minota ya mbere wabonaga ko ikipe Arsenal irimo irakina neza, PSG nyine bitarayikundira. Ariko ikipe ya Arsenal imaze kubona igitego yahinduye ibitekerezo, noneho itangira gukinira inyuma, itangira gucungira ku maje direct, imipira nyine bakajya babona imipira bagahita bayiransa imbere vuba bihuta bashaka gukora ama counter attack. Gusa nyine bitewe n'uburyo ikipe ya PSG ikina, uburyo itagitanga ama espace, uburyo idefendera rimwe ikazamukira rimwe, Arsenal byarayigoye. Arsenal rero yahise ihindura uburyo bw'imikinire, itangira gukina idefenda cyane. PSG rero nayo irayataka. Igice cya mbere kirangira ari 1-0, igitego cya Arsenal ku busa bwa PSG. Gusa PSG yari yayatatse mu buryo bukomeye cyane, yari yabonye koroneri nyinshi, amashoti menshi, yayirushije possession, passe zigera ku bakinnyi neza, yarushije Arsenal kure naho bihuriye. Wabonaga nyine Arsenal ko iri gukinira imbere cyane. Mbere y'umukino match itaraba, abantu benshi bari batoye, bari bahaye amahirwe ikipe ya PSG, dore ko bari bayihaye mu bihumbi bigera kuri 467 byari byatoye kuri uyu mukino. Hari havuyemo pourcentage ya 64% yahaga amahirwe PSG ko ari igomba gutsinda uyu mukino. Arsenal yo bayihaga pourcentage urumva ni pourcentage ya 26% niyo bayihaga. Arsenal nyine yaje ifatwa nk'ikipe y'insina ngufi, nk'ikipe nyine irakubitwa ibitego byinshi, nk'ikipe iraza gutsindwa byoroshye. Gusa ikipe ya Arsenal nubwo iki gikombe itagitwaye, ni ikipe yagaragaje ko muri Europe ariyo kipe ya mbere izi kudefanda. Ikipe ya PSG kugira ngo ibone igitego cyo kwishyura byagoye Paris Saint-Germain, bigisaba imbaraga nyinshi ndetse cyane. Ndetse kandi kirenze kuri ibyo, igitego babonye cyishyura ni igitego cyavuye kuri penalty. Imagine, mu gihe ikipe ya Arsenal yo igitego yatsinze ni pass yavuye kwa Leandro Trossard ku ruhande direct, ayiransiriza Kai Havertz ahita ashyira mu izamu. Byerekana ko nyine ikipe ya Arsenal ni ikipe izi kudefanda. Byasabye PSG ko ibona igitego ariko bunyuze muri penalty. Yari yagerageje uburyo bwinshi, koroneri ikipe ya PSG yabonye nyinshi cyane kurusha ikipe ya Arsenal. Arsenal yo yiboneye koroneri nke. Yatugiye mu mibare nk'imibare ya koroneri kugira ngo wumve ukuntu
ikipe ya PSG yari yabonye nyinshi. Muri uyu mukino wose ikipe ya PSG yabonye koroneri 11 kuri 3 za Arsenal. Kandi tuzi ko Arsenal ubundi ari ikipe nyine ikunda kubona amakoroneri menshi ndetse izi no kuyatsinda. Gusa nyine bitewe n'uburyo Arsenal yari ikipe yari yitiyemo kudefanda yigumiye inyuma, koroneri zabaye nkeya, ahubwo PSG kubera yo yatakaga kandi ikaba ifite n'ubwo bushobozi bwo kwataka ikoresheje impande zose, haba hagati haba ku ruhande, yabonye koroneri 11 zose. Kuri izi koroneri 11 zose ntabwo zavuyemo igitego, ahubwo igitego kiviriye kuri penalty. Rero nyine Arsenal nari ndi kuvuga kuri sije yo kudefanda. Arsenal ni imwe mu makipe ku mugabane w'i Burayi ni iya mbere ku kintu cyitwa kudefanda, dore ko muri iri rushanwa ryose rya Champions League niyo ikipe nyine irirangije yaratsinzwe ibitego bike. Yatsinzwe ibitego bike cyane ugereranyije n'andi makipe. Ikipe ya PSG igarutse mu gice cya kabiri n'ubundi nk'uko yari yasoje igice cya mbere, yakomeje kwataka ishaka igitego. Arsenal ntago yakunze kwirekura ngo yirekure ikine itanga ama espace ikine, gusa yaje kuba oblige yo gutanga ama espace kuko PSG yayatatse irayataka bigeraho Christian Mosquera akora agakosa, yakozaga contact kuri Kvaratskhelia muri box, hanyuma amubangamira nk'akaguru nyine, amukoraho bahita babaha penalty. Bamaze kubaha penalty, Dembele yayiteye neza cyane ihita ijya mu izamu. N'ubundi Arsenal nyine wabonye ko wenda yahise isa nk'ishaka gukina, ariko nanone ikomeza kwirezeriva. Ikintu kigaragaza ko uyu mukino wari ukomeye, imagine ni umukino iminota 90 yarangiye, bisaba kongeraho indi minota 30. Muri iyo yindi minota 30 nayo byananiranye irarangira, bisaba ko bajya muri penalty. Ni umwe mu mikino nyine yari ikomeye, wabonaga PSG yego possession irimo irarusha Arsenal, ariko Arsenal kubera nayo ari nziza mu kudefanda kure mu buryo kwa PSG n'ubundi ntacyo byatangaga, kubera ko n'ubundi byasangaga Arsenal defensively imeze neza. PSG yari imeze neza kuri possession, dore ko yagize possession iri hejuru cyane ya Arsenal. PSG yari ifite possession igera kuri 75%, mu gihe Arsenal yari ifite 25 konyine. Urumva Arsenal yo yamaraga umwanya munini iri gushaka umupira. PSG yo yabaga ifite umupira ihererekanya, Arsenal yo irimo irawushaka yawubuza. Ikikwereka ko PSG ari ikipe ihererekanya neza, PSG yakoze pase 889. Muri izi pase 889 izageze ku bantu cyangwa se ku bakinnyi nk'uko zakagombye kubageraho, zikabageraho neza, nka kuri utanga pase ikagera ku mukinnyi ushaka ikamugeraho akayifunga akayihereza undi. PSG muri izo pase 889 yatanze, izabaye successful ni pase 809. Urumva pase zapfuye ubusa cyangwa se zatakaye ni pase 80 zonyine. Ugiye kuri side ya Arsenal biri totally different. Ikipe ya Arsenal match yose yakoze pase 285. Pase zageze ku bakinnyi bayo nk'uko ibishaka ni pase 196. Mu magambo make ucyumva pase uburyo ari nkeya, uhita wumva ko nyine ikipe yakoze ku mupira gake, kuko n'ubundi yari yiryamiye inyuma. Arsenal kuba yarakoze pase 285 nuko nyine akenshi umupira wabaga ufitwe n'ikipe ya PSG. N'ikimenyimenyi niyo ifite pase nyinshi. PSG niyo yabaga ifite umupira cyane, iri kwataka cyane Arsenal, bigatuma rero ikora pase nyinshi, mu gihe Arsenal yabaga iri kudefanda yibereye inyuma, bigatuma ikora pase nkeya. PSG ni imwe mu makipe akina mu buryo uri collectif, kandi ni imwe mu makipe afite abakinnyi pase ku kirenge ntabwo bajya bayitakaza. Arsenal rero
bitewe na kwa kudefanda kwayo nayo yakomeze ijyama mu izamu, match irarangira. Gusa match itararangira wenda tugiye nko mu mibare gatoya, muri match yose iyi minota 120 utuntu tw'utu results twakibandaho cyangwa se udu statistique, muri iyi match PSG yari ifite possession ya 75%, mu gihe Arsenal yari ifite possession ya 25%. Paris Saint-Germain yahushije uburyo bukomeye cyane buhusha Arsenal uburyo butatu, mu gihe ikipe ya Arsenal yahushije uburyo bumwe bwonyine. Arsenal yagerageje amashoti 21, mu gihe ikipe Arsenal yo yagerageje amashoti 7 yonyine. Arsenal umuzamu wayo David Raya yakoze save 3 zimwe zabazwe, mu gihe umuzamu w'ikipe ya PSG nta save n'imwe ya danger yigeze akora. Urumva uburyo nyine match yari ihagaze. Arsenal yaratatswe pe, yaratatswe iratakwa yenda kubura umwuka. Koroneri nari nababwiye ko PSG yabonye 11, Arsenal ikabona koroneri 3 zonyine. Hanyuma tugiye mu tundi turezilita dutoya, wenda ikindi wamenya kugira ngo wumve ko uyu mukino PSG yari yawihariye, mu bakinnyi 11 Paris Saint-Germain umutoza Luis Enrique yari yabanje mu kibuga bagize amanota 7 kuzamura bose. Ugiye ureba individual buri mukinnyi ku giti cye bitewe nuko yakinnye n'uruhare yagize mu mukino, buri mukinnyi wese muri PSG yagiye agira amanota yo hejuru ya 7.5 kuzamura, usibye abakinnyi babiri bonyine, William Pacho ndetse na Mendes kuri gatatu, Nuno Mendes, nibo bonyine bagize amanota yo munsi ya 7/10. Ugiye kureba ku ruhande rwa Arsenal ho biri totally different. Abakinnyi bagize amanota ya 7 kuzamura, 7.5 kuzamura, ni abakinnyi 3 bonyine. Ni witwa David Raya, kandi koko birigaragaza save yakoze, uburyo yagiye arokora Arsenal inshuro nyinshi, nibyo byatumye ahabwa aya manota. Declan Rice ikintu gitangaje noneho muri uyu mukino mu bakinnyi bose bari mu kibuga, niwe mukinnyi wagize amanota menshi kurusha abandi bose, yagize amanota 8.5. Uwitwa Kai Havertz nawe yagize amanota ari hejuru ya 7. Abo bakinnyi 3 bonyine ba Arsenal nibo bagize amanota ari hejuru ya 7.5 kuzamura, mu gihe abandi bose ba Arsenal urumva bari hasi na 6.5 na 6 gutyo. Mu gihe urumva ukoze comparison ya PSG na Arsenal mu buryo bw'amanota, uhita wumva ko nyine Arsenal yarushijwe impande zose. Rero nyine ni match itari yoroshye, ni match yakomereye Arsenal, ni match yari irimo kudefandana cyane. Gusa PSG yo niyo wayidefanda utayira kwataka, yego ibitego ushobora kubibura nigutsinde byinshi, ariko iba yakwatatse yaguhushije amashoti yaguteye, ni ikipe nyine yataka. Byaje gusaba ko bajya muri penalty nkuko mubizi ni amahirwe, penalty ni amahirwe kabisa. Penalty abakinnyi bateye penalty z'ikipe ya PSG harimo Goncalo Ramos yarayitsinze neza, akimara ayitsinda. Witwa Nuno Mendes yarayihusha arayikuramo. Arsenal yo witwa Gyökeres yarayitsinze, Haeze yarayihusha, Martinelli arayitsinda, Gabriel yarayihusha, ari nawe wabatahije rwose ahusha penalty, bigahita birangira PSG itwaye igikombe kuri difference ya penalty yenye kuri 3. Nyine penalty ni amahirwe. Abafana ba Arsenal rwose nimwirenganye cyangwa ngo murenganye abakinnyi banyu, ibintu bya penalty ni amahirwe. Gusa ikintu nge nabonye kuri iyi finale, abafana ba Arsenal mufite defense nziza cyane, defense yanyu niyo ya mbere
niyo ya mbere muri Europe, mufite umuzamu mwiza, mufite defense nziza. Ikibazo cya Arsenal ndetse n'ikintu abafana ba Arsenal mugomba gukora ku ikipe yanyu ni ugushaka abakinnyi bakomeye mu mpande, offensively, imbere mugomba gushaka nimero 10 mwiza wakora imibare iruta iya Martin Odegaard, mugashaka nimero 11 mwiza wanyura ku ruhande rwa Leandro Trossard. Leandro Trossard imyaka ye irimo irazamuka, arimo arakura, mugomba gushaka umukinnyi mwiza. Hari amakuru mu minsi yashize yaje avuga ko ikipe ya Arsenal ishobora gusinyisha Kvaratskhelia. Byaba ari byiza kuko Kvaratskhelia ni umukinnyi wabaye mwiza muri iri rushanwa rya Champions League, dore ko yagize uruhare mu bitego 17 mu mikino 16. Ni umukinnyi mwiza, aramutse aje mu ikipe ya Arsenal hari ikintu kinini yayifasha mu buryo bwo kurema ibitego. Nimero 9 abafana ba Arsenal, nibyo koko Victor Gyökeres ni umukinnyi mwiza na Kai Havertz, ariko mushoboye kurekura Gabriel Jesus mukazana undi mwataka wa gatatu yongera kuri aba babiri byabafasha. Ku ruhande rwa Bukayo Saka naho muramutse mufite undi mukinnyi mwiza, kandi ibi bintu ndi kuvuga mugomba kubikora muri iyi sama. Abo bakinnyi mubashije kubabona, ku ruhande rwa Saka mukahagira undi mukinnyi mwiza ufite imibare myiza, ku ruhande rwa Trossard mukahagira undi mukinnyi mwiza cyane, mukemera amafaranga mukayatanga, rutahizamu mwiza mukamubona, nimero 10 mwiza mukamushaka mukamubona, hagati mu kibuga aho Declan Rice wenda nta kibazo, gusa mukenera nimero 6 mwiza. Iyo myanya yose abafana ba Arsenal ndabibabwiye, nimushaka abo bakinnyi next year uko byagenda kose muzatwara Champions League, kuko ikintu gitumye mudatwara Champions League cyane cyane difference yabaye abakinnyi ba PSG ifite abakinnyi nyine ifite abakinnyi bujuje ibintu byose. Baro ku kirenge arayifite, gucenga yagushota, nubwo mwarebeza kudefanda, ariko PSG ifite abakinnyi beza. Kabisa ikipe ya Arsenal nimugura abo bakinnyi nta gihindutse umwaka utaha Champions League ndi kubona muzayitwara. Rero nkomeza kuyibutsa gukora subscribe, hanyuma n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru meza y'imikino hano mugomba kujya muyumvira. Subscribe, kore like, sharing, ibiganiro byiza by'imikino bizajya bibageraho 5 kuri 5.